Tapi itu ya balik pacapuran na masu alusuk na tubuh kosa alusuk na boleh kosara na tubuh okoy matay we tanah tu kindo aja angka makada kindo aja mana kerja kindo aja makada temonro manangkah kode eta mata ada poin kamar aja ita gare matana asal leppa itu makwewe dena tu nalisu dena nalisu tatu tu pacapuran nih leppa dena nalisu tatu tu ang kasi mate maaga niya ro kumutay lengi cerita na ya kami kata sama bangka makalale lengi cerita na ya tu kumutay lengi cerita na sedang kamu teh itu kasih madari malam makasan na napa ko mama kasana aja aja mo to limano kasi ro to butay na makor kasi na no ngala taala yaro ko madangi aga na ribijikan ni iya buro ako tanah ko guru ta mege ga tono pakingai iye wehe pa ibacanga alhamdulillah mataru manang ataru manang mo mati ibijikan betongan na din ada aja salah paham pak betongan na din nama susah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. LCEB 10%. Saya ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah alena teman-teman lebita almarhumah Ibu Imarone. Semoga segala amal ibadah beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua kesalahan dan dosa-dosa beliau diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi ujian yang sangat berat ini. Alhamdulillah, bersyukur maraja nurisi sarajana Allah Ta'ala sabab pemasenan atau badan kehadirin binatu dengan alena almarhumah Imarone tanahuro barakana anang kangat tak maneng barakana banget tak maneng. Ang kira kasi alena almarhumah lulungi onrok kami ng malagbi risese arajo ako sa kanina pong Allah Ta'ala. Tanamulo
sini yari yang hadir rilalana yon rungi pada yang mana ki ada sisi-singa asal liwangang asal ginangang tepe atau pada angkal lolong riasangi anyam-anyamangang assalama karilina lebih-lebih warisuri monrina po Allah Ta'ala kutoro memang tanabono pada yang mana ki kekuatan lahir batin insyaallah dekna nameta nitamai bulan suci Ramadan tanabono iratin dan iliwat tobah amin ya rabbal alamin. Tadi alumni masalah pasalama dari alim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang mencaja kacur di mana tu bersalam hari ini mati Rasulullah Allah Ta'ala. Alhamdulillah alena guru tahunna ustazata nabacang ya korang jadi nareko yang kalingai matumaning mengkalingai tawede baca Quran balagi kongka apegaw kang acara di pegaw nang kabaca-baca Quran matumaning mengkalingai lolongan toki ini apalang yaro tumaring kalingai tanpa mengurangi pahalanya orang yang membaca Al-Quran itu. Jadi itu ko mangaji tawede de nodiki lima cerita biasa agak kongka pabuting si gandru suma cerita mengaji tawede atau bahkan si ruka-ruka ko mengaji tay nariko angka tahu mengaji tahu nagandru suto yalena macerita yari ka si ruka-ruka yaro matu oninna komedo rasul modina mo alatan atau macarita yari kasiruk-karukay papade oninna kaladaye kiki-kiki ya oninna kaladaye kiki-kiki nah ya tu balik nari ko baca Quran itu wedin megalada barakatan na hebat toh apa mulai memang hebat toh ya maruah itu pingradi itu kalau irita macam nena Sulawesi kalau menurut iya makitaku pinra nomor urut 2 dari Makassar Wita. Wataruni gara-gara nak lalu ya merah. Selain lagi apalang, waktu itu macam jadi makmura. Jadi nabi tu kong katomelo mengaji, aja tahu sih nata makana aja nata meta, madari kong kacara boting aga, madari yang kau mengantara boting maka aja na meta ustaz, maluhu ki, maka main ni malah jok, kamalay, deh kamu andre napalau, maka laleng ini dia tu mengaji, kenapa ki makan deh tanpa mugoreki mau dimakan, aja na meta padahal tanah pengajian memang tajam, madari tak 2 jam 2 jam 3 jam magi nang kasih lo tata kapo aja nasa na meta ustaz maballah madari no maballah malam ballah maluhutoki na itu cace ya ko mangaji tawede niga nah diri semana tu maka daerah cacarada mengaji tahu iya niga kira-kira itu saya tahu ini maka dah tu tanya ya masih yang tepu maka dah nak kena saya tak tahu ero nah sedangkan pula Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah sedangkan apa matamu Zuki nalari tati meti setangi agaro
Palagi ko tuma bismillah memang aja na tumabil aja na tumangaji jolo. Bangi lagi tahu nareko bangi tahu ternyata itu setan lari terbiri-biri tak tumit ini. Jadi pada matoto kongka tahu silape bola na masih marukay coron na masih misal na bako suhul. Menari ang katumacay. Maka namaja na marukalada tulong mo kamatiin ro. Contoh. Biasa kan kamapa ko ro. Degaga ko. Biasa. Biasa. Hindi itu makala. Ya. Ada poin ka? Berarti itu adalah setasi. Ya, setasi. Setasi. Jamaah yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naja na itu mabela, itu boleh itu mengaji-ngaji bawa, maka nabita nawiru buyutakum bi qiraatil Quran. Sigalo-galo na bola. Nareko to ni mengaji, tahu ko to na bola. Nah itu ba ako to mengaji. Dia pa to mengaji. Itanga bawa itu Al-Quran lolonga ki apa lang, apalagi ki baca memen ni. Napi itu kubola na guru-guru ta dan guru ta Quran tamuna mega to Quran. Ya bu di sesa tania Quran nilapo. Aga balik buci. Aga bi? Foto-boti. Lele man ako foto-boti, ang penting kamu Quran. Tapi lebih maling to ko buci. Keturo mata Andre pada bunga Guci. Ya karami. Nah pada ka matuto na. Na sinin na ito anu magalampong ba non remana setan. Non remana tu setan. Jadi kaman ang kahuna Guci kwewe. Kole suki matu padali suki mupang ni Guci mo. Ajong balingan. Ang karamaka bilaan aja wali boleh luar negeri Pak Ustaz suka kapal awai. Emang kau ramah dia pakai video pun asupan. Dia ubahan ni. Lagu kota Bolo Talu itu panca di foksi sangi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan saya muliakan. Maka itu boleh kota mengaji Nabi tak sendiri maka dah. Qul huwallahu ahad ta'dilu salasatin bil Quran. Nih itu baca agar Qul huwallahu ahad bawa na baca pada wadai di Cina dari kona baca sepertiga Al-Quran napiro Al-Ikhlas piega bayero surah-surah yang lainnya napi itu kong katong madang madari itu ang mengaji-ngaji maka dah aja na to mabela madari itu ko malisimo bi to dibaca yasin madari ang kamakam parang maka na magi na to yasin na baca lo kung puno manak ki agaro iyare ka fa imam misana ko masigi iya na ni juma na baca yasin madari lalong kamakam po maka da salama man caji ima yaro to na baca yasin mega makam po mati. Padahal iya ya si tanda maka untuk mati ya rak jalengin rahasia na bunga Allah Ta'ala ulah atau bunga Allah Ta'ala maka nama boleh ya nareko angkat mana ni bacangan Al-Quran khususnya Yasin para lirisan maka dia balik nareko nabudisi ngangi alhamdulillah mabarakai ya kuna hujokan ngangi alhamdulillah mabarakat supaya mabila ya ro setanya pak yaitu konoi balebu masarang alusun na kosara na tubuta mega se tamak katulu ya na tu mega lada modeli na tu mega palai ko dito na nisangi mga jiwe dito na nang kanasang pajang pasa satoni makan ditoni paceceretoni mareketoni mariketoni mamangkatoni sombotoni berdiatitoni masusatitoni malasatitoni mate ibu makarate bawa namo lo mati masisa to ada poin kamar raja itu bahaya tuh
Tapi ya itu tuh mah biasa ya mengaji-ngaji nata-nata madap Pak. Nah mana saja aku orang yang engkah ngarekomada kita we agi bicikan ni angka tuh engkah ya roba resa na tuh nule dia nang katu tahu apa jenang ilade dia nang kata perhati kala dari ye koloi masarang alusuk na kosara na tuh gue liwat tuh badin demi nanan na makan magi tisangi ustaz coba-coba kaya roko madang itu tuh makwe tatu tuh makwe kan dia nang kata perhatikan itu iya tujuannya iya coba-coba mak baca sengaja kong kata madang kong kata matojo-tojo hati keras kepala ina cahameng kali nga ada padat-padat pe koro suruh perhatikan kode na cili matojo titonga ya tuh kode na pakai na iya ya roh pakai singgetet tuh ya napi tuh ya roh balik pacapuran na masu alusuk na tubuh ewe kosa alusuk na boleh kosara na tubuh okoy matay me tanah tuh kindo aja angka makada kindo aja mana kerja kindo aja makada teh monro manengkah kode eta mata ada poin kak maraja ita gare matana asal lepa itu makwewe he dena tuh nalisu tatu tuh pacapuran nih lepa dena nalisu tatu tuh ang kasi mate maaga niya ro tumutay lengi cerita na ya kami kata sama mak bangka makalalay lengi cerita na ya tuh kumutay lengi cerita na sedang kamu itu kasih madari malam makasan na napa ko mama kasana aja aja mo to limano kasi ro to butay na makor kasi na nuhungala taala yaro komadangi aga na ribicikan ni iya guro ako tanah ko guru ta mege gatono pakingai iye behe pa ibacanga alhamdulillah mataru manang mo mati ibicikan betongan na din ada aja salah paham pa betongan na din na masusah dia nama Resa Pak itu Pak itu Pak Maresa tuh apalagi tuh kota ni mangangan ni makwa ko bak kita ya Pak madakkan orang itu tapi tanda mana butuhkan maka tega mau rebutina coba patatikan wesi tati kode na lesu aja masanga madakkan ekoi tapi bukan air yang dia butuhkan ada yang bapak sedekah sedekah. Jadi jangankan di dunia mulai kita bahas sedekah, nak kulina newai ki losiki mate newai toki, seremoni na mengalatala pada masak newai toki itu sedekah, ya itu sedekah luar biasa. Tapi itu sedekah, tanya mama itu makada, ya berang, engkau ya berang ya sedekah deh, mega rubana. Apa boleh tanya nabita, maka dah kega amalah kami nama masaro lebih. Maka Nabi ta'amala kami nama masar lebih tau mulengengi patama rio renwa rilana watakalina padana rupa tahu maka da begero ya Rasulullah maka Nabi ta'iyana itu sidakai maka da dega kami saya masih dakana kasi kada Nabi ta mulai yaro agagawat dingin halangi tolalewe ko tangana lalange sidakato ang katole pamakutana kuili ko yurilalange sidakato agaro mubaca subhanallah sidakato mubaca alhamdulillah sidakato mubaca la ilaha illallah sidakato iya nahe la ilaha illallah iya nahe ibicikan itu tahu melo elapu tapanane itu tenang sebelum na yaro ang kebicikan ni hagi bicikan ni ampa ayat terakhir surah Al-Fajr. Karena itu hamulan nero ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tanat tu tati we matana. Tati. Tapi ya sang yolo tati we matana to melo emate, yolo bi tati we matana to mabici. Sigatta to baye, sigatta ye. Benedega ka ba uli
Deka kaye uli magasan na nulay patuyo ura. Pati na sigat to pa. Ta coba perhatikan. Baja sangat din ng kakalwarga na lo lele di ba masina kung Allah Ta'ala. Pun dati tara sigat to ye. Sigat to. Ina to na surut mata na mako. Mura ni bicika ron na rompaya tarahir surah Al-Fajar. Iya na rin bicika ni mataru. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ang kasi maparotes. Maga ni nasa balay pa ustaz ko ang kamila. Dan aktaru berarti makalamiti. Dah. Makadakawe toba to kaya elor bunga Allah Ta'ala yaro ire kenya ina malak malu niya itu mapatan to simulangan na aga simulangan na niya mo la ilaha illallah simulangan na niya ta abi risay makadagaan kami ko na lo lappa matu pada matu yaro ang kaga makutana pera na sa matswa, mungkara na nakir, agama na irisan ini. Manakapakura mo tani? Tuba-tuba nga kaya. Tadi na katapa na. Kaya mga bunga pa, kung katapa ko, tadi katapa na. De. Yo? Iwa? Biasa ka makro. Biasa. Itu biasa yang kali karo tobato nga kaya. Astagfirullah. La ilaha illallah, lebih daripada Quran. Maka naman kan kagabalayasan lebih katu. Madari itu kemakaraki la ilaha illallah saguni makoy. Tapa muaman itu kadang-kadang ini ternyata sagui memang aku itu mohon berbahaya. Ya sang yolo masih ke malaikat ternyata masih ke pisi setan beko icara na nawat di mati kafir iya tanah kong Allah Ta'ala. Ya na to paralo na ng katuli. Mano kasi ko sila pera. Lepa la ilaha illallah mula matana ini natutuy. Apa tidak mungkin lo natutukan ngalena? Lepa ini sana, walau itu tutup mataku, ya lo tutup. Memang aja. Ada apa ini kak? Nat itu ya rokok ke tomagasan na to melo lepu aja na to joro maceke. Maceke. Nara. Lepas. Agi baca roki itu tuh ya. Bismillah wa ala millati rasulillah. Tatu tuh. Aja na tabutan rai. Abu minta batala na makwe tatu tuh. Maka na ura tahu tutu malas si mema tutu sih. Malas si mema tutu Malasi memang tutu ayo mangingi tutu ko kan na kapito na toli malas soro na matole na jaimi ya tu ne bursi ki preng katota gara-gara ulang tahun ya agak mebu siapa koro mapa katotau nasa ngaki mati ternyata premi balik untuk hadiah ulang tahun. Padahal di mana di ialah bunga-bunga apa ko nga. Itu satu. Tutu. Purera kana makada stas. Tati kasi mataku. Dia marigaga. Karena dari hati. Sedangkan cuki anggora Cuki mata sana ko to. Miong. Dia maceram kaku bone dia niseng itu kayak secuki maka dia balik meong nah ya roh ya wasam ya kada padahal bahasa makor itulah indahnya kita Indonesia coki sadarkan coki anggora mi mate coki kita nama dari kita ri apalagi nama saja tahu maka loko kacawa-cawa na wala ilalang tata sila karana awala di ko to matutuna
Lakai ya lagi mati. Cuma ya itu dia nawadi meratapi. Yang mana tidak boleh, yang mana dikatakan meratapi, beda pengertiannya menangis dan meratapi. Kalau menangis menetes air mata, kalau meratapi si kon kemana nih, majalo-jalo manena-nena, mengaruh-ngaruh. Itu yang tidak boleh. Mati nak kena boreng. Mohon maaf kepada tuang yang punya cara, mohon maaf. Mati nak kena boreng. Gora to nga majalo. Wah, itu ni dah kelakar. Kau, itu ni dah bawa. Yo, kali ni itu tidak. Ini dia wani, contoh ya contoh. Supaya jangan ada begitu, karena itu yang tidak boleh. Tak kapui mangi na lutur itu. Weh, bu ima, itu ni kaki pavo. Contoh. Lawi, losi doko, losi camme, lupa sih aja nasa mu camme, caka masara, losi doko, wah aja mu doko, lakai ku, losi tilo kimurue majalo sih, weh bu ima, negara sih wajib na bu ima, weh bu ima baca toka, pada si tongan nak kada dena wajib aja na tace, tapi bu ima kasih masih bawa si mita kada namanya dia berduka. Pacu ini kasih, dibacu sih. Letu komedoria macu, majalo sih. Lo iba suruh ko galampon, tekaninya tu terutama kita yang perempuan. Aja lalu tak fakuro. Iba tama ko galampon majalo sih. Lo to macu. Weh macu to kan asa tama ko lo macu. Maka ni bu ima sabar ki bu sabar. Nasa bu ima baca toka apa sisa ngikut. Iya mana tuh jolat sana mo mana nih wato. Contoh, tabutin itu katu baru-baru viral kok itu. Angka makundret tama ko di Allah. Mace itu lo mama ke sana. Kalau tuh magani. Tali masa kima bale-bale, maga kaniro Deka kakaburane keluarga lainnya nadi nanya ya rumah kundelo bumi alila tapanga lena kolan na galampo. Nega anak keluarga na yari ka na burane. Kole kaga bale dira mana hagaga no na burane, mana ke rumah kundelo lo tama koro lo muka mana ngagero agero sa pasio matuy renovation aro aja na kama burane bu ada poy kamaraja yana to baraluna yaro anana baralung kabahanga gamana bu eta sangame chule yetu kibasuru ito mate yaro kibasuru ito matewe harus keluarga macawe na maka ede ka mabahang yaro bu ima komiro yase malata na bau ababu imato si misang ibacana wat dito ibaca inna atay na ucocok mato laingi wat di mato yaro bu ima contoh maka naman ka harus keluarga marapian na koryawa si na kong ka anak na pamagay niga bunga koko ki watu tak jaji satu jaji ini labongana tega kinataro bidange bida bape manai tega kinataro kaya misana makundeye kubure operasi bura memana dela kasinule makamalewe dela tunule makamale tapi yaro doktoro yare ga bidange aku lebo na tunataro hindo na labongana na lolo taro agaro hati dengan hati kasih saya dia nama leparuna na pura yaro baba na tu koko ni makwe ikoko tu makwe we si galo na lalaki buru ko boleh mate na misalnya baba tak misalnya ini lah bongana mampe itu june paca purang itu mo yaro tanah babau kan katu tanah babau na laki bu imang kuitari yaro tanah babau sebelah kanan pipi kanan itaru kuehi
Yan na to para luna pa irisang. Pipi kanang kuy taro Aba ko to din na mabahatan na to na kaluwarga pero rato ni ako'y sinanataro palagi ko pada modelet ko isi chongkang manganga nasa siyoko lele ni na charita nasa ichalay nasa paustas no koki padahal chongkang ito kita niya ko to junitaro Diba nga ba masag yung mati dulay dami nga lepo napituro ko to bura masampajang to yelo matikang kami dalang kadaang hustol hati ma pero dan bisa matili maga mo dili tama nga toki ka magatoki ka ha ako to din na mabata pa kita na mabaw ko nasa niyoko padahal ako mihi kuy taro Urero Iyaro ko talo ki buru ba ito ba tumasang pajat tomate si dikira apalana si di pada lopo na bulu uhu de China. Dua mengantara kilo ki buru dua pada di China. Pada di China lopo na bulu uhu. Tolo mengantara ko ki buru cuma iyaro ko talo ki buru tidak boleh injak-injak kuburan. Tidak boleh duduk di atasnya kuburan. Tidak boleh mencabut. Kalau merapikan boleh, mencabut jangan. Ito ni hindi makukoy sesa makun reye burane mabalala. Lica mana yero. Kiburu itu udah ngagak kolebo na kiburu. Mapoto mas selfie kok mas selfie ki dia mah tapi aja mo tuda ko lebo na kiburi yarga mo leca ure nilamma tode enang kanas sampajang ibale subareng kalingan napat pinading napat kitanna itamana pada badan nade nang kanas sampajar ricalla neng kalinga oni atto aje na bangantara namadde nitamana pada badan nade nang kanas sampajar ricalla gore la foto materi lelaki pur na buada na di makadana ya rabbi inilah dunia buang wali suka kasih berili buang melo nama sempajang masa kemasidah kemapuasa tia nasi salah melo na sama pada kurba tau te anak cepat beto galuku te anak me saibalat taraku buang te anak mani laki ku buat te anak no koi laki ku buang te anak toli parenta laki ku buang balik suka kasih buang lalu si samana nantuka kadari agar nangate kono majatoy ebo to den akan sampaya tapi itu to mati dulu yang masam pajang kalinya mah kawan di iya tuh to mati dulu yang masam pajang pak dampoin ka pak bu ibata marina nakiburu madape malaikai makutana marabuka niga wamu barakana sampajari bego malam mari makada Allahu Rabbi makutani maduana malaikai manabiuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam makutani mataluna malaikai imamuka niga imamu niga imatabu Ustaz Anwar mana ko Ustaz Anwar tuwa pero kaya kamu itu kalinga cara matasya awe ko bakaya lo ni Allah taala abe tama la Ustaz Anwar lebura si kolasa
Awe, ekolino wanda sarasa to stasan mar konsidera lo si kopanda sarasa. Tanya. Abe. Iyaro ima muka niga imata bu iyaro tolik bacengengi akurangi na amalkan Al-Quran malamari mali makala Al-Quranul Karim yule mali tandewe makale malekai atindro no para tindro na boting parwewe murunti onro kami na malambiri sesemo iya narito iliyin salasay ako may panamasar na tatama bakutan salasay tanya Imam Anwar kanina marra yono kebetulan narampai mangi narampai ka buah yo narampai ka buna narampai ka itu imangi aja teman sarasa kolino mo man sarasa lo si ko may burang nilasa ko may doria basana gero kota sida yo lo buna kota sida kay wa imang sedekah yang baik. Desa nak kada dena baik, tapi ya mato sih kena pansana. Contoh, burane misalnya mati. Aja nih songko na mati mesti sedekah ng Imam Anwar. Memang nomor saya songko na mati songko tayo ko imang. Ha? Nomor saya nomor arwah. Napa songko na mati nomor 5. Ano nagokan? Ano nagokan ni? Kaya nasumbangan si Bema. Nameto pa na sa rasa buima. Hindi na sila tingi sumbangan mo. Wala na dyan mo dyan. Mawatawan naman niya. Ibo, ito satu. Ada apa ika? Bansa na ito no? Ko makunday mati. Ano dyan na kasi walang ibu ima wajib ko baya. Ada desa na to siya. Hindi ka magpake. Mata makarebe nakalolo. Ibu na, yung makoro, ayan na kasi naman yung kubaja. Masana agero ko, tadoko-doko orang ite masih dekandre. Soko, si kamo-kamo, bate balibuta dua, ote manurug dua, napa na beri kanto-kanto nga pute. Urang ito ba? Nasapian ni ko motoro eh. Mana ka yung makoro bu, imang. Uy, mate ko ye. Makaramu ko ya, coco. Bu, kubasana bu imata ta sidak kede na lo salah pa adampoin ka pa adampoin ka maka naman ka ba manca jiyuku ko watakalena na mode na caji iman na darasa bawa baca Quran na lolong atoki apala pa pagara-gara ini nang katama kasi anu si tetik nang caji jiyuku nang caji darah karena si bu imang yo kariki buru na todo ni Dori. Contoh, dega ka bati-bati ni. Manu aja ko malolo ako yung mata. Ako na toto na. Yan na yasang ito mati antara bu imam macet to. Contoh, ada poi kamaraja, Nah, terakhir Bapak Ibu yang rahmati dan dimuliakan Allah, Pak Bede Marukan nih gagaya biro. Ada poi kamaraja. Siaga anak-anak almarhum berapa anaknya Ji? 5. Berapa anaknya? 5 ya? 5. Aja lalu gagal si salah-salah pada ini masih surah apalagi pasalat gara-gara waramparan aja. Waramparan malam ri lolongan naiknya sila surang de nurul lolongan. La yadkhulul jannata qatiudina tama suruga to ye papatunga si sopungan na pananan. Ya Rabbi rangengnya makna tentu engke anak-anak ko ya Rabbi rangeng. Yang mana? Ya itu ya. Ibu ada poin ka bu macam-macam kita na cede ucak-cakari ki. Degagan ni aku masalah. Pagoncin na tangan na suruga bu sampajan 5 waktu. Tangan na suruga angke ko babata, lisak na suruga angke ko mata. Itanga bawa ruban na indo ebu, ada ampay ka yaro anak naro almarhumah. Patanga bawa ruban na indo
na micawaca beru mi taki pada de Cina satu kali haji. Yaro ta sukuru ka bu makada tabiara mua tajampangi mua to matoy. Yaro ta sukuru ka. Aba kodeni gaga to matoy bu terutama bapak sama ibu kodeni gaga makatan ni kiritakeun na marappe makaleca kiritane na marutu. Paduangan langsung natarima kung Allah Ta'ala tanpa penghalang paduangan na to matoy. Yaro anak almarhumah siwan ni maniena lo tama ramalang pasti malada tengara matu naret ko sa huruf pertama aja na tamabela yaro idi matewe yana idi tu mo pa ko ya laki tugas madakwa li saliwa na dito man resubu misalnya si mato matewe na makalalay lata isa nasunaso kami na makalundra nasunasun na indo keindahan yang paling indah bukan pemandangan yang indah itu, bukan, tapi apa? Senyuman orang tua. Ridha Allah, ridha walidain, riwono kung Allah Ta'ala turun do pajajian. Langsung diterima Pak dengan itu teman-teman. Maka dari itu ya roh anak nakubura ki masampaya, sedi man itu bawa na tajam. Agar Pak dengan ta Rabbi gabirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nania sini na yaro papel cita bego insyaallah lolongat to apalatu itu to matewe magero karena itulah termasuk kategori anak yang soleh yang soleh mamagi-magi ya padi ngasih kalice wala tuga ke ang kanawang baraka po Allah Ta'ala yaro kasi wijana rasalaye para sa baraki gang kametomi ito tewa siragaraga to matewe mamagi-magi tu alena almarhumah imarone yang kekasih lolonga untuk kami na malabbi rizal rajo kasaman na kong Allah Ta'ala amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.